Assalamualaikum and good evening, dear aspirants. Mayam bung asi live session asi da taram no okcheri. Mayam kaidodan laikhrage class asi join toro prap class se hawasi ngasi class asi specially khogi English grammar da preposition hain laiba chapter do dugi du chapter do tawjagani ngasi adu mayam class asi join toro prap du class se nekhairasi machu ta halasi ko. Good evening, sir. Good evening. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Walaikum salam. Yang umi ahum sure laiwa. Keno ngasi class se khar thengo khre ko hadi technical issue oidana maram moira ko ngasi class se khar thengo khre. Ado mayam thengasu class si tawda ba yade. Ye ai sidi thengera theng ogera. Tam ham di thoi ye puna mangsu ko no isu job thabak changa da ngak tani aduna thengasu thengresu class se Jauhum thôi vậy có ở class hay hồi xin mẹ mà chị sir ama say yang nói gì good evening sir good evening ado mayam ayi makhon se tar yang ngom thai ro makhon se tar ga di ngasi akhoi kino tawani English grammar gi preposition hain laiba chapter do du tawani ba ko du wai question kun thak pot kani ado ngasi question se hek ngamba mi du ai ni kino tawani gipi gani ngasi di ko question se puna mak se noi hek to ba ngamba ba gip lai re ko ai side tagi tai hai ba ko do mayam ngasi gi tawdori bu chapter se siani khangelo ko ke do ni ngasi khoi preposition tawani mayam ko preposition preposition tawani ado aina pamjaba topic ni cd nangna pamjaba oiradi nangna karigum question se puna mak to ba ngama ba aigi side tagi give aba lai re ngo da du ma khangelo ngarang class tawdri du kai gi no ngarang se khogi khoi md sir mahak se masang ngam dan lai du gi tawdri ni my favorite topic ka hai riye fare nangi favorite oiradi khangani ngasi jam to ngam di ai du khangani ba ngasi di ado hawar siro mayam ado yang aham chapter sing maram da kai gum khara hage noida ado chapter sing maram khar khangelo preposition hai ba tar ga di preposition sigi meaning kari no do khangelo ba ko kai no ai my favorite topic good evening sir good evening ko hawar si mayam class hawar si theng theng ngasi ado yang preposition hai ba tar ga di preposition si kai tai ko kari khangal li mana preposition hai ba tar ga di yang ai no example ina ha ga torban ani lawro torban ani se samna dadan leiram ni ba matam amada ado hojidi chaphala matam ni kai dawi akhoi na torban ani si amadagi ama chappa yani kai dawi akhoi na bridge semi dana hai badi thong semi ba ko thong semi dana thong semi ga matung da thong sina maram moirga akhoi na torban amadagi torban ama chatpa yaye ba du gumbani ba khaba preposition je ekta baga noi kokta akhoi thong akhoi bridge se ningsinga da ba ko ningsinga da ba adu aina adu hojiki example pi sigi maram do ya hairagi ko for example lower si ko for example aina ithoge sentence sama yung ko mayam aina ithoge he nadraga sorry I hairagi ko I hairagi I live suma hairagi in pa ko I live in India hairagi ko India I live in India hairagi si sentence yung ko mayam si ai ni thoi ba sentence se kai no se I live in India ko hai badi ai India da lai hai ba ko ado sigi sentence sida preposition si kana no in sini ba ko mayam kai maram gi no mana kai dauri mana India si ga ai si ga ko relation sembiri ni ba ai na kari gumba in se lau thoi na khalo ba no in si lau tho ga ai na sumai I ba tar ga di ai na sumai I ba tar ga di I live India
I live India sumaina ini ibu taragadi gyan tagadro gyan si taro hai bodi sentence ki meaning ado mang tharni eba sentence na hai ning idu kaino eba no gyan taro eba hoi gyan tagani karigum ba khoi common sense season ba taragadi gyan tagani man hai ning sini na but khoi ka yagani lali hai gani eba ko khoi lali hai gani eba siga in yaw drabani na lali hai gani eba hai bodi preposition se yamna mathau ta eba ko sentence ama akhogi situation ki matung ina ko sentence ama da preposition se yamna mathau ta eba ko duni na siga khangali se ahamada suppose la ura to bas example ama lau jarage ko mayam atoba example preposition na tab example se laidana preposition hai badi preposition yaw da bida sentence form to bu yai ko hairage aina I play football hairage I play football ai football sani haire ko ai football sani la wasi I play football ire aina siga yango siga preposition yaw bra preposition yaw deba but preposition yaw draga so sigi sentence aina chungni hai gani eba mathau ta de preposition ko hai badi preposition se ma ma gi situation की मतुंग इना मथौ थाय है बदुना अखोइना कइदौगनी प्रीपोजिशन तमगनी प्रीपोजिशन से तंब मथौ थाय नंग इंग्लिश नांगबगी दमक तंब मथौ थाय प्लस नंग जॉब की थबक थागेरा या सा होगेरा नंग हाइदि इंग्लिश बु लाबा इंग्लिश की मतांग नंग प्रीपोजिशन से हाइबु तागनी एबा दु ओगनी नंग इंग्लिश चुम दौइदो न दु ओगनी नंग इंग्लिश तो ngang मतन फजि दौइदो ज्ञान तारंगनी खल्ली म्याम अदो अखोइना मणिपुरी मरोन इमांगी लोंदा इमा लोंदा हारसेबा आई प्ले फुटबॉल आई फुटबॉल साने सिगा प्रीपोजिशन आई हारे मथौ याव देन को प्रीपोजिशन याव द बस सिगी सेने चुमेबा हौजिक सिगा लाओ आई लिव इन इंडिया सिगा लाओ अखोइना येंगो आई लिव इन इंडिया से मणिपुरी दा करिगम मागे अर्थ से हंदोगा हाइबा तारगदी आई इंडिया दा ले हाइरोइद्रो आई इंडिया दा आई सुमाइ लाओद्रो आई इंडिया दा ले सुमाइ लाओद्रो मणिपुरी दा सुमाइ लागनीबा आई इंडिया सपोज दास लो सपोज आई इंडिया ले हाइब दा गरी लालो सेने से लागनी बा दा से दागी दाना सिगी सेने से सीदा मागी फंक्शन तौरि सुमाइना इन सिसु तौरिनी बा सेम को म्याम ग्यान तारंग मनी खल्ली अदु ओइबा तारगदी येगो ngasi से केनो तौरे आई से खरा थबक चिन्दना को थबक चिनबना मरम मोरगा क्वेश्चन से सेम बन हौद्रेबा दुना क्वेश्चन से आई केदोगनी ममांग आई अहान क्लास ता आई तौबिखिबा हाइबदी क्वेश्चन से इसानी थोगनो सॉल्व तौहल्लिदना दुमाइन तौगनी ngasi क्लास से आई क्वेश्चन से कुन कुंथ्रा मुक इरगा पुरेको अदु क्वेश्चन से सेमगा हौजिक क्वेश्चन से आई थोकनी बोर्ड तको अदुगा मयामना ट्राई तौरगा येंग आई ngasi gi na गेनोगी केदमा स्पेशल क्लास नि ngasi gi सिको kai maramdi ngasi gi क्लास asida kariguma mi amana ko noi marakta mi amana kariguma क्वेश्चन सिंग आई ता होलिबो क्वेश्चन से पुनमक तौबो ngamba तारगदी पुनमक चुम्बा तारगदी नोगी दमक जाई gi पीगनी बा सीडी असंग वारी नि को अदो मैम क्वेश्चन लासे मो सी फोदी ज्ञान तारक मनी खल्ली को प्रीपोजिशन आइब तारगनी नगी कोक कई लाकनी थोंग लाकनी बा को न पुंसी जो काउबीगनो मैम प्रीपोजिशन से हेक ताबगा नगी कोक थोंग से लाकदबा आइना ngasa हाइखिबदो ब्रीज से लाकदबा को अदो एब तारगदी ngasi क्वेश्चन अहांबा क्वेश्चन से अनी हाना पीरगे को नोइदा क्वेश्चन से अनी हाना पीरगे तारे सर आई विल कम बैक हाइरी कईगिनो आई विल कम बैक हाइ सेबो सिगे येंगो मैम क्वेश्चन से कुइरबगी तुंगदा अच्छा 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 कुइरबगी तुंगदा नंग लाई हाइरो दिजे के से क्वेश्चन सिगा लाइरे अहाम क्वेश्चन आई सो हिम इरे इन देश द एयरपोर्ट हाइरे एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सिगी ऑप्शन दा इन ऑप्शन से अनि खत पीगनी अनि खत ऑप्शन दा कई अमने ए पीरे अमने इन पीरे को दो मतुंग दा नेक्स्ट क्वेश्चन ने येंगो नेक्स्ट क्वेश्चन के पीसी we arrive there's the city last night ko last night sigai dom ta pa horani ko question dagi concept ta pa horani eba sigi so same option ni 8 area ma amana in laire toro ani sian toro ma ahan bagi 8 lai hai ba 8 lai ani ni copy di se ani maki 8 lakh bro hai sebo sumai toro no comment da answer do haya ko matam da 1 2 tharga iro ko 1 2 tharga iro 1 2 tharga hai ro ko 8 in lai hai ba ko
sir SSC gi class tawroidro ai khangde akhoi MD sir na khangi ai gi haibu dum takpi wa 1 2 in ko yengo se ma'am yengo siga karigumba sentence amada akhoi mafam gi wari oirum taragadi karigumba sentence amada ko mafam gi wari oirum taragadi akhoi ne kaidogani sentence adu da 8 natraga in sini nagani ba 8 natraga in sini nagani ko silere dana hoji yengo matung da lawo I saw him dash the airport hai bra ahan question se hai ko I saw him dash the airport che yengo airport se mafam natro mafam ni ba ko hoji mafam si la si yengo mafam si yengo acho bra pura du su khangdo ko mathau dai ba ko hoi airport ai se yengo acho mafam na te ba macha ni ba yang chaw ge airport se airport ke yengo aina kari ma hai na ngo airport se city se compare to kana chaw ni ang tar gani nang kana chaw ni hai gani city ni chaw ni hai ro dro hai gani obviously hai gani ko aduna yengo airport se pi ye ba ko pi pari na magi mafam da yengo ape ko ba tar gani 8 lakh gani ba si punam khang ngak ni du ye ne spell yam to di ko ape ko mafam oi gadi akoi suppose law khulak law village town gum law du boy ba tar gadi 8 si na gani ba du ga city law natra country law du gum ba cho mafam oi ba tar gadi akoi ga gani in si na gani ba du na city ai so ba si ga we arrived this the city last night akoi na last night ta city adu yau thungi ai ba ko adu tar gadi city ai chaw wi na adu kai la ni sigi in la ni ba nam sigi chumne ko puna mangam ni sigi di ha badi ngam mani badi ngam gani ba si clear wore dana ma'am si clear wore ko hi sir hello tawars law mathang la se mathang amung la se mathang question kya pi si mathang question ani bi rani ko the cat sprang there's the table question number 4 she jumped there's the well ani ma question ani ma ki option je ina pire makhada punna pire ko amana into haire amana upon haire ko siga lai re under lai ba be back you know kong kham gi under lai ba ina option da under su bi de oh delete tau khre ma singi ko ase toro ma am try toro jam nungai class se nungai gani oh rama oi mare sigi upon lai ba sigi upon lai for gi na three upon 4 upon lai ko 3 upon 4 upon yang ko chume ko mayam yang kai noi ja hamba question la se 3 question number 3 la se ko the cat sprang there's the table kai hai ba hodong odo table ma thak chongal ya ba ko table gi ma thak chongal bra chongali matha mu lao si jump there's the well hai bi nupi si hai bani nupi ni ko nupi wer ni nupi do ko har chong thai ba ani mak si kai no tawri se ani mak chongi ba natro chongi ba ni ba ko si ga yang nan khang ga da bai bu ani mak chongi ni ba ko hodong du chongi ni nupi du chongi ni ba but hodong ga da wei pot am gi ma thak chong bra chongi ba duga nupi dum ga da ko ha manung da ni chongi do ma chonga matung da ko ha manung ta ro dro ko ha manung ta gi ni ba adu mai ne kari manung da chong ba tak pa tar ga di sene sa ma da kari ba chonga manung ta ya tak pa tar ga di kai si ni khoi na into si na ga ni ba into si na ga ni ba ko do na option sorry question number 4 se ke la ni question number 4 se upon la ni ma'am adu ga yang question number 3 se hodong do chong kai da wi table am gi ko ram gi ma ta bra ma se ta ya ma ko ram gi ma ta ya sende siga do na kai da ga ni sigina oh ulta ore the gate sprang ulta ore ko somai la ni se upon la ni sina se itu la ni ko amuka hai ko mayam sige ko the cat sprang there's the table hai badi hodong ado table gi mathak chong khali hai ri ba ko aduna table am gi mathak ta ni man chong khali si ko
aduna si kai lani upon lani ba myam upon lani adu matung da question number 4 la si jam days the well ko kai hai nupi adu ko ha manung nu chung thiyai ni ba hai manung ni ha nupi du kai dawre ko ha amagi manung nu chung thri ni ba ko chung dili ni ba aduna si kai lani into lani ba difference khang do ko difference khang do si kai le si kai le ko hau ti gyan ta ngoni khali myam yong ko si ka tawur se ni mang se keno tawri ni ba 4 upon hai ba 4 upon oi ko 4 upon ate 3 ni upon oi dawri se okay okay gyan ta ngoni khali myam gyan ta ba mung thai bi ro hana gyan ta re sir ko adu oi ta ga di okay next question la se mu kya surage amani ahum mari sura mari kya surage mari sure ko question number 5 la se yengo si ki so yengo kai npc he returned to Delhi this a week ko si le re mathang na he will return to Delhi in this a week si le ko ma'am hau ji ngo ani mak se ani mak question se keno ta woni ba ani mak question se sigi option do punna pi rage option se siga pi rage after a rage amana in hai rage siga le re option tare sir ko like amam tan nam se ma'am like nam bi ro like to ro like like wa thung anu ko like views ki di ma lo de da noi ma'am ni yeng di ba do du ni ma thau ta ise toro sigi se keno aham question se ngo question number 5 se ngo he returned to Delhi ko days a week do question number 6 na he will return to Delhi days a week chamana dro ani mak simana bani ko akhung mi di chumna tawani khang da mi di siga lang ga thurani ba sar hayeng oina fajana yawrage ngasi se kaino si no mongi ni to thokre 5 in 6 in hai re ko 6 in 5 after 6 in 5 in 6 after ulta loi lai ko yengo siga fc mo explain tawrage ma'am khara mi chumba male 6 after hai ba yang ko sige yang na khanga da bai bo yang sende sani mak si yang man ra tapani ba mana dra manai ban nang khanga da bai bo sende se nang na ani mak khen ri se ke khung do ba ani mak si yang question number 5 se question number 5 se ko pass form da bi bani yang si pass lai bra pass tense lai ko ai na ptn tha re question number 6 ta lao si kai da lai future tense lai bra future tense lai ba ko hawjik ai na hai re past tense lai ba tar ga di past tense lai ba tar ga di akhoi kai si na ni akhoi na after si na gani ba si am khangel lo ಅದು ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕರ್ 6 ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯁꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯣ 5 ꯑꯐꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ
से मथंग क्वेश्चन लासी क्वेश्चन नंबर क्या होगा नहीं 6 7 हो जाएगी इधर क्वेश्चन नंबर 7 ही is this good health hay aina haire ko good health haire do matuna question number isi kai haire I am not good best sa class yam nungai sir okay good terms with him haire with him siga kai lagani amana option da in pirage amana on pirage tawro se question number 7 gai kasi tawro mayam option 4 solo option 4 solo isi conceptual question ni piri se aina option mari son bi ai ba ina ka pisal la ya ai ba ko aina ani am hena pi ga lore kai no pisal bi ai natte ba du nang na ko aina option ani piri se sigi sumaram la ba ko yang nang question se yang nang hauram video se am ko yang ba ko pi question se conceptual lo ga ni ba kha ba amaga amaga mari lai ga ni ba du option si mari lai ga ni ba question ga adu ni ani pi ko na mari pi ra ko yaw ga ni ko option se question amagi mari pibiyo ani ekta pigani ani ekta pigani aina haidoni ko no answer do piyo matam sumai ro question number 6 yang 7 8 natra 7 gi adukni aduga aina aikina si na sumai ro ba okay yung ko mayam question la se khoi ahan question je paro yung question number 7 keno he is this good health ko adu matum da yengo question number 8 amu paro I am not this good terms with him ko sigi se yengo animak da good yaw bani ko good yaw bani duna nang na suppose nang na sumaina ahan bagi bisu suppose ahan bagi si on pi reng khalo aduga ani su bagi si on oi gani sumaina oi answer do oi gani sumain khan ba yade ko sumaina khan ba yade si su maram le ko ani mak se yam aha mai kayo gani he is this good health natra adu ta de si in oi gani ba ko adu matung da question ba ai lao I am not on good terms with him oi gani ba si na si maram do ai har gi hoje aha ma se le si lo question number 7 say he is in good health hai ko ina si chumani hai ba si maram do ai har gi siga yang sigi sendiri sida health ko hari maga he is in good health ko hai bani maga do hakchang phane lai hai chap mane ba hoji yang wari se maga magi hakchang gi ga wari ni ba yan ta bra aduna maga magi hakchang gi oi bani ne in lai ni ba siga hoji yang ani so ba lao me hoji yan ta phe ni yang I am not on good terms with him ko ai maga hai ai ga maga lai ni mari ase yam nungai ti ha bu yam hadi ko dumai hari ni ba sigi se ko sina ba ai se adu tare ai ga atopa mi am atopa second person mi am yaw bra yaw ya akhoni gi wari ni siga nga ba akhoni gi wari ni sigi yang question number 7 sida mi am ta gi wari ni maga magi hakchang gi wari ni ba ko dumai aduga question number 8 siga kai dauri ai ga atopa mi am gi wari ni ba akhoni gi lai gi mari do nungai tre hari ba ni ba ko natraga akhoni gi lai mari do ha dumai phadre yari ba ko adu tare mi ani surak bra surai mi ani surak bani na o se sina ga ni ba ko mi amaga masagi wari of taragadi mi am leire magi masagi wari of taragadi in je sije gani ba he is in good health so magi masagi wari ko maga ma hachang khane lai hari ne ba ko adu of taragadi in sije na gani aduga maga question number 8 side ngo I am not on good terms with him ko question number ani so bisi ke dauri aiga to mi amaga ko apani maki relation na traga apani ki mari se hadre hari ne ba adu of taragadi mi ani change tana siga mi ani ki wari ni tana mi ani oram taragadi on se la ne yan ta bra mayam
7 in ko 7 di chumme ko mayam ono hong chumani 8 se in oire ko 8 se on organi ba ina hai du ni ngasai so sa ngasi class yam nuai hai ba hoi nuai gani ko ngasi class se khare hena nuai ga dabani ai matam phangdre ba ngasi je ai ko si sem banang dre adi like yeng ga dabu like su yeng hodre tawri ba like yeng amma ko sing ga sem ma ta ga class nuai ba hing ga dani ba se adu mayam si gyan tara mani khali mathang question da la si ko question number 8 sure ko 8 sure mathang question la si mu question number 9 mai hau ye ngasi di oi wa mai hau ra bani pokhai ra gani ko na yum de ko ising ga thammu khare yam na pokhai ra si ising do hai jam be jani ngai mai hau ra di noina share sa khar tau tho ko mayam atoba mi su yeng sanu ba se noi hai bani kai do bani na si question ani se aina option pi roi ko si question ani se option pi da bi taro sir ai se sir kai no ai se sir hoi ga hen na sing samadi english se hai jaram gani sir hoi ga hana ko sir hoi ga hana ting ra madi english se ai gani ai ba se mayam taro si se option pi roi aina option pi roi ko option pi roi si taro khalo 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 mayam kari gani khalo ai question je pathok ke mayam ko kaino ai si this book the first dash date 1 ko adu matung da I the first dash you on date meter hai ba ko noi du maina am khak tai raga ya ga dro question di ani ni bi ri ba answer do so ani so lo dana answer do so ani so lo ba hagi yam haye sar se tum khar taro gani ko 9 from hai re ko 9 from yengu ting gi wari le te ko 10 tiếng gì vậy để mi em không biết mi em không biết tiếng gì thế tiếng gì sẽ mi em biết yang có mà sĩ cái yang ahan một question sĩ yang question number 9 là sĩ có cái đó là this book the first date one hai badi lari ase atop lari ka man di hari ba lari ba lari ka se atop lari ka man de sumaina kari ko sen sa asi ka man de ulam bata ra ka sen sa difference ki wari wo bata ra ka di apone just from season ka ni from sigi yang sigi wari se ngo lari amaga atop lari ka man de hari ni dana man de tai dana sen sa aduna from season ka ni ba hoji yang question number 10 la si I defer days you on that meter ko sigi sen de se yang kai no hani ngi sigi sen de se hai badi ai nang na hai do ai yaning de hari ni ba ko sigi se I defer days you on that meter hari maram amada nang hai do yaning de hai bo chap mane ba su hai di kari ko yaning da ba ki ko yaning da ba hai ga yaning da ba yaning da ba yaning da ba ko yaning da ba gi sense kari ko sense amada ubu phanga ba yaning da ba gi sense ko kari ko sense amada ubu phanga ba du defer na halam ba tar ga di defer na halam ba tar ga di khoi ga do ni just which is na ga ni ba siga from la ro ba ko khena ba du khang ko mayam from la ro siga from to ngali from na kam matam si na gani khoi na from se amaga ma na den tak matam si na gani du which kam matam si na gani hai yaning da gi kha ba yaning da gi pot so to ba tar ga sense amana khoi na which is na gani ba then with ko mayam chume mi ahum mari gi chume nó Jessica hay mà có mình sẽ el Jessica mang cái chume có Brit Singh mang cái chume Ahibam Suresh mang cái chume Safiqur Rahman from which chume pun mak chume ngamba
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ 10 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 11 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ he is good dash mathematics ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ he is good dash writing poems ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯗꯥꯎꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯉꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ 11 ꯒꯤ ꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ 11 ꯒꯤ ꯏꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯨ 11 ꯒꯤ ꯏꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ eleven at 12 in ko 11 in 12 on ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯏꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯅꯪ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ he is good dash physics ko he is ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 12 ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ he is good dash writing poems ko siga nana yengo nana khangada haibu siga nana animaksige ko animaksi khenari si kaino khangani ebo question se solve tawdring mangda animaksi khenari si kaino khangda ba yan dabra yengo question number 11 si lao ko he is good dash physics haibra dash ki matung da lai si kaino physics nadra physics ni ko lai se physics si kaino mayam ta haibiro physics se noun nadro noun ni eba noun na ha le ko haidi dash ki matung da kai lai noun lai eba ko hauji question number 12 si lao he is good dash writing lakbra writing lai ko writing poems hai re ko siga ya koina se actually aina ba phai la ngani sigi se kaino phrasal verb hai gani ko just verb ni hairo gyan tai dana just verb ni so hairo writing poems hai re ko ani ma khena ri si yego question number 11 he is good dash physics ko si question asida dash ki matun kai laki noun lak bra noun lai adu matun question number 12 si lao he is good dash writing poems siga dash ki matun kai lai verb lai eba yan ta bra mayam adu ne kari gum noun se lak pa tar ga dash matun da dash matun da noun se lak pa tar ga de koina just it sijina gani eba it sijina gani eba ko duga dash ki matun da verb se le ram pa tar ga de koina in sijina gani eba haibadi kaina chum boy gani he is good at physics duga question number 12 ki kaino he is good in writing poems sumai lakani eba yang tarang mani khali ani magda in oi biya roi ba ko magi sentence ni matung ni ni koina habi se aham ba sentence de physics na physics sai se ngo dash ki matung da physics lai bra lai ko physics sai se kaino physics sai se larik ni ko subject ni ba duna subject se kayo gani ma se noun oi ro dro ma se noun ni ko duna karigumba dash ki matung noun se leram ba ga de khoi kai do gani khoi mit tum ga et se atang gani eba duga dash ki matung kai lai siga yengo question number 12 siga writing la pra writing lai ko sigi se bab ni ko adu eba tar ga di sigi se akhoi jiran joy gani ko writing poem sai bani dum jiran joy ya gani writing ni adu yengo sigi bab ni lawor na writing lai bra writing lai sigi bab ni bab la bani kai do gani khoi na in happy gani eba yan tarang mani khali me gyan taradi tare habi ro mayam mathang amuk chalasi mathang question chalasi mayam aigi chumme okay hoi chumme nangi
तारे को तारा बनी मथंग क्वेश्चन चलसी मैम नुआरंगनी खली अदो यंगो ngasi gi class ka mai tawge मैम ta habiro ana से क्वेश्चन मथंग लासी को 12 yore question se 13 लासी I am not afraid this telling the truth ko ai chung manga mo ki dia ni adu matunda question number 14 लासी I am not aware their plans se si tawro मैम yam nuai hai exam question type ta tawbiyo tawkani nang si concept ngak tani ne si khang jalo hana si khang mo mathau dai ko si khang ga ni nang exam ni question du solve to bungam do si khang dra kamai tawani am ta ro ne khang adi no gi no ngasi gi se phagi tariani practice section ni khalo ang da bising du gi tai ni mo ni 13 off लाख रे को 13 off लाख रे 14 कई लाख ने दुदी 14 यमो हायरो BTS मूवी अपलोडर का हाई मैं खूनी है BTS लवर माली को BTS की फेंग माली करानो 13 off हाय रे को 13 लगता है अगर 14 दी के तो हो गए 14 दी कराना है नहीं 13 off को 13 की पुनः मक्की 13 की off लाए 14 की कराम वारी लेते रहे वा 14 in हाय रे को अमा यंगो मैम सिगा यंग खंग दवा है को afraid को afraid अमन कहीं नो aware सिगी से खंग लो को aware को अहान क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन नंबर 13 से I am not afraid this telling the truth को afraid से लाको तारगदी मतलब बुंग बदन में खंग दवा है को afraid सिगी मतलब तो कई लाकनी preposition of लाकनी है वो जानताब्रा दुमाइना सेम को aware से लाको तारगदी aware की मतलब तो कई preposition लाकनी of लाकनी है वो सिगी से अपने कई है appropriate preposition हाई गनी है वो सिगी से mahausa dagi ko sigi sumai lai rab jani mo se sumai lai rabani ko sumai lai rabani mo se ma chi mana gum mani bani ma ke jurwa ga hydro ko na fiber kum mani ba fa la ko ta gani mitum ga off iro na ni chumani e wa la ko ta gani mitum ga off iro dum chumani wari lore akhoi ne sigi se appropriate preposition ai gani ba duna answer se kai gani ani ma ke answer se off gani ba no ki gano ba ai question bi matam da gyan taramani khalle aware about lawa ko aware gi same do mana off la kani ba aware gi off la kani sigi se appropriate preposition ai ko mo si dum sumai chala bani aware matun de about lawa ko aware matun kai la kani off la kani lore wari thangge lo se mathang question la si question number kya soroge 14 sore ko 15 la age he is not interested
dash music hairage si मैं option तो पी लगे it हायरे अमना in हायरे को हजिक question number 16 last kino hai sino sige lai sige na it on option ani ekta bi gani on ore toro ma'am 15 की इन लाए है बको 15 की इन ला खरे मैं तारे तारे सर को तारे तारा बने तौर सी अमुक तौर 15 का 16 का से नहीं खाए रो 16 ऑन है बको ये मुको अंगा मुको नमक चुमे 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 को ये मुसी का ये मुको करियुम्बा इंटरेस्टेड ला कुदार गदी इंटरेस्ट ले रमदा रगदी ngasagi do akoin ye aware matun kai lai ngasai aware open ibra ngasai preposition da open ibani ba du mane interest le rambata ragadi interest haina le rambata ragadi akoina kai dogani akoina just in happy gani ba in happy gani ba ko aduna achu answer kai aware ni achu answer se in oirani ba ko mathang question la si mathang question 16 si la si question number 16 I depend this you to help me out ko depend bu lakta ragadi depend to minus same ko depend lakta ragadi kai dogani depend से लागू तारगनी preposition कई लागनी preposition दा on लागनी है for example अइना hiring खलो सेने समा यान तारे को मैं सिले रे को अइना example की थ्रू अइना तो हम hiring खलो सुमैना को यंगो अंगांग होगे पारक प्रेम काउ leaves काउ सुमायर के depends काउ depends on ग्रास समाय सेने समी ये बा ओय संचे सजी के डिपेंड ओइद्रो ओयबा दुना डिपेंड बु लाप तारगदी प्रीपोजिशन कई लागनी ऑन लागनी दोमाइना सेम इंटरेस्ट लाप तारगदी प्रीपोजिशन कई लागनी इन लागनी एबा लोरे वारी मथंग क्वेश्चन लासे को क्वेश्चन नंबर क्या सुरगे 17 लाने ददी सी ऑलवेज अरे याद रहे has an excuse ini tahu sih bro तारे सर he is not eligible there's the post sigi option da sih dari option da 18 for 18 गिसे for लाई आई बंत्रा 17 गिदी 17 गिसे नो के नम उखिए मालीदा 17 खंगरे ओके 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 17 खंगरे ना 17 से उखिए माली मचिन थी गनो यो को सुबह ही कया 17 लास्ट को मैम
17 की सी always has an excuse days har absence ko excuse se leiramba taragadi excuse se leiramba taragadi preposition kai lagani ngasai na haibado dumaina si appropriate koi preposition haigani ba excuse se leiramba taragadi matam bumbuda for se lagani ba for lagani ko mya for lagani ba ko aduga yang eligible lagba taragadi eligible lagba taragadi same eligible for haigani ba koina eligible for the post na ko yan tarangani khali same ni answer se mana bani mo 17 4 आए 17 दो आइने 4 मुसल को मतलब दा उकी वाले को ना 18 विद हाई से ओके नो 18 सो सेम 4 होगा नि एलिजिबल फॉर द पोस्ट हाइड्रो एलिजिबल बु लाग बता गनी 4 लाग गनी दो माइने एक्सक्यूज लाग बता गनी 4 लाग गनी अब से ज्ञान तारंग मनी खाली को से मथंग ला से 18 19 20 19 सिगले रे सी died this malaria amana she died this the accident sige se option p na roi tawro noi ऐसा excuse की preposition से करीगुम्बा मतमदा form so hap थेंगनै कम्बा मतमदा हापकनी दु नंग situation मतुंग इनानी को situation की मतुंग इनानी बदो question ना करी हाइरी हाइबदा दुगी मतुंग इना form से होइना हापकनी सी मगी तोंगाना क्लास अमा तौबीरदी नुंगाइजगनी कनो तौगनी आई appropriate preposition हाइना लैयेबको दुगी word सिंग दुगी मतुंग लागो preposition सिंगदो आई कनो तौगे pdf अमा सेमगे दुगा नोइदे ग्रुप थारागे दुनो फरानी को 20 की ऑफ लाए 19 की from लाए को 20 की on लाए 19 की ऑफ लाए को अमगी 19 की ऑफ लाए अमगी 20 की on लाए को लांगनी बको लांगनी 20 की on लाए को 20 की on ला दिया रो येंगो मैम अहाम क्वेश्चन से कई हाइसे क्वेश्चन नंबर 19 से सी डाइट डेस मेलेरिया को करीगुम लैना नारग सीखिब तारगदी अखोनी कई सिजनगनी ऑफ सिजनगनी ऑफ लैना डिजीज होब तारगदी सिगै के डिजीज होब तारगदी के दबनी डिजीज से होब तारबदी ऑफ सिजनगनी ऑफ सिजनगनी हौजी येंगो अनी सुब सेंटेंस सिग लाओ सी डाइट डेस द एक्सीडेंट को कई मरमदगी सिनो एक्सीडेंट होब सिदनीबा अदु एक्सीडेंट होब तारगदी के दबनी एक्सीडेंट गुम्बा से आई हारगे एक्सीडेंट होइरो अदर वार्ड सीरे खलो अदर बेटल दौरगा सीरे खलो सुमाइन लेरम तारगदी अखुन कई सिजनगनी अखोइना जस्ट इन सिजनगनी इन को काउथोगनो इन सिजनगनी लोरे वारी लोरे वारी सिग लोरे 20 ऑन नते को 20 इन होगनी एक्सीडेंट सीरीजना एक्सीडेंट गुम्बा बेटल गुम्बा ना वार गुम्बा सीब तारगदी इन सिजनगनी ऑन द हदी करीगुम्बा सब सुमाइ लौरो खुदकता सीबो तारगदी खुदकता आई हाइरेको नंगना ऑन हाइदो ऑन दु चुंगनी खुदकता हाइदी मासे खुदकता सीब तारगदी सपोज एक्सीडेंट तौर खुदकता सीरे खलोबा अदु तारगदी ऑन चुंगनी बट नंग सिगी सेंटेंस दे खंब्रो नंग खुदकता सीबरा सीदरा हाइबा सिगा मान मेंशन तौर से केनो एक्सीडेंट नेबा एक्सीडेंट तौर सीफिनी हाइ नेबा अदुना जस्ट अखोइना इन चेना ख्वाइदगी चुंगनी लौगनेबा इन चीजना गनेबा ज्ञान तारागनी खली ग्रुप लई ग्रुप लई बनी अगी बेबी ग्रुप लई बनी एसएससी की ग्रुप लई बनी नंग ग्रुप याव द माले लिंक हापी रो होय हापी रके डिस्क्रिप्शन दा हापलके को ngasi की क्लास से हाइफेटी कान मनी खली मैम दा दो नोई कान गदी कान हाइबिरो अमुक्ता ना कमेंट दा हाइबिरो कान द्रगदी हाइबिरा नु ज्ञान तारे सर होय ज्ञान तागनी को अदो मैम ngasi की से सिगे दुम लोइसलसी को क्वेश्चन से क्या ना तौरसे क्वेश्चन कुन नी को क्वेश्चन कुन तौरबने यारे सर एनडी सार की लुपा फेंगासे लुपा चना
lupa chana lupa kaya chana tauba dialogue to ningsing la e halak o sa ADR group ta su ta habira o hoi ino haglai se kana e ko kana gani ngasi class e yam nungai sa ado mayam ngasi dum sigal loi chala siko ngasi session na se sigal loi chala si ado adai kari kari hanging ba lege noi o lupa chama ai ba cha cha chama gi o Mustafa gi do ramani good night sir good night loi chala siko mayam group ki link do habla ke description da du ga noi dum group yaw ya gani ko group ki number hai na bu lai bro good night sir good night sir hayeng kari topic to bi do no hayeng di ai ban ni ko hayeng di mi sa na class lo gani ado noi ke na to poll tham ge no gi matung ni ta ki do no ai be di sir class timing se ngang ngang khat pa ya ro dro ya gani khani matung da i do ga gani ko ado hai di apoi so gano ramjan se haurabani na apoi namaz som chali namaz sol bani na thieng ni bu namaz som lo bi se pung mapan makhai du mai na ga lo ye adu na ni khar thieng se group number hai na bu lai bro kai no hai se group ki link do habla ke description da aduga group to yaw ya gani ado ngasi gi se dum sir class daily to biyo daily di ngai tre ko ai ki na di SSC gi to bani na matam se khara ngai tre adu na ni daily to di se yai fare sir good night sir da adum message thara o hai bani hoi e sir o adu e taro gi group ta ai number do piro hai ro ai number do pira ke si ko ai number do siga lai re 700 267465 si ai number ni siga dum text ro adu ai group ta habla age sara khodi manipur dagi ni adu bo sara hogi hostel facility lai ragadi pau pau ja ke hoi pau bi ro pau emi sa gi number na te si ai number ni ko ado मैम असि क्लास से सिगा लोसिलसी मैम सो लाइक पानिंग बसिंग पाबिरो अदुगा लाइक पारो दबसिंगना तुम्बिरो फोन लांग पाइदन लेगनु मतम माहन गनो तुमो अदुगा तुम थो हाय ngata और लाइक पारो ngasi क्लास से सिगा लोसिलसी मैम